TV Badwam dwumadie no eso yeda se erade aseda no ye erade dia na dum no nti ene na minu mienu 4th April ye won kwa wa hoden na otwi wahyase nyina wa hwe so a BBNC ti Badwam dwumadie de ye hyase 5:30 nwom no a ene ya bo abedu sabre ya akase no mraso samno ne obati bi ni Meningitis outbreak asi wo Upper West region no Ghana Health Service mpanimfoɔ sent share de na kwamu nti hu bi anim ona enya bie no wobo ho ban ye de honsam no ebebro enkwada ya kokram eha won hostel e wo kolebu nso womo ehia emwa ewaduane fam se be betimi aboa won wonya apomuden pasansam no ne nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV ya 119 DSTV ya 280 uko YouTube search Adom TV Tube kwadomonline.com and some way ni bebre wo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni DMT said and some ni chiremu ankasa etie Ghana Health Service mpanifo agye tumusampa meningitis bia unity ewo Upper West region nanso ni nyina mu no boko fise bambofo ana apomuden mpanifo won ho a ehare yenti no amayare ni ntimi entre na hyiemu woni Adom kase di nkoma na Deputy Director in charge of policy Dr. Andrew Anyim ene de ensemi etuda yetumia picky cases because na the important thing is obey surveillance na wetumia picky cases in terms say the inside obi foforo nti sesei no Ghana Health Service tumia picky cases na ye ne obi a ye ne ye adwuma nti ama sesei ensai enkrofo p said the affairs no na etie na nti sesei no ye control situation no na ye officers no were on the ground that the case bi aba won be fa nipa no na wan fa enkrofo nso a ben no na wan hwe won said the yare no entene nti no na ye sesei Yet one some no so na penny wono na ehwe Rebecca Akufo-Addo Sunshine Hostel ano wo kolebu abaya resabia ye vida ampia o de adesrana to ankrankra wona wonsam obi etiti wanimu sam mofra ya kokram ha won adwen no baby a ya no wo mo da me kire wo mo hostel no wo mo hia moa emoa wo mo hia ye nuane wo mo hia nuane nro awodo betimi aboa won na otimi akon e de atia yare cancer na sakokram no oni Adom kase enidi nkomoyi omoji chemotherapy na chemotherapy ne entumi enkyere kokram yare no ene ennioma papa ewo akwada ni mu you know the good and the bad cells entumi enkyere into breaking nyina down na answer no besa akọ another treatment in 3 weeks no e was see akwala to be building up ni moja no edu baby e was eye good enough e betimi ama no chemotherapy fufuro nti omudua ni mu de omude be wura omuni pedua no mu no ene de betimi ama moja no etimi akosoro nti de omudi de ehu hia yen pa number 1 Diwa wada Deep Solar Ghana ano Angelo Nati ekire ni aisha ni nkranti a wade saa 6 kilowatt solar power system no akoma Rebecca Akufo-Addo Sunshine Hostel. First and I buy, you who me who in Colana me say the I don't know, it made me a little sad. Say idea cancer, idea I say I'm dealing with on a daily basis. They don't have lives outside of this. Now the least we can do, say with electricity, fan, lights and things. But me bompa me GDP say this is not the last time ebeba has say ebeba na yaba upgrade. Lands and Natural Resources so Emmanuel Akufo-Addo said nay the 1 year illegal mining and I 1 year galamsey ne de yemu say 1 year bamofo pa wo mo hanipa kunipa nso Adom kase etwaso. And I take the opportunity to urge all of these institutions, including the defense, the police, the judiciary, to play their part. I mean, this story, it goes to underscore the critical importance of the judiciary in this fight. Earlier we had talked about the scorecard of the past 8 years where 845 people arrested for illegal mining.
we could only prosecute 35 of them. We pray that story is different. We've already engaged the Attorney General, we've engaged the Chief Justice. I'm very happy that Attorney General is taking the necessary step to try to reconstitute and bring back dedicated courts in dealing with this terrorists. And that's how we see them. They are terrorists. Dubako ya one more to from a good year pa war a crobia a bambunsu wapoye mantamo. Per se, fa akwanya we so ede e kachira manfo a omo omemu ene nipaku a omote ye Eastern South region ha se omo wo ye potem ha nyina se aposifo ya wi ataso pa se kwan bia e befa so a sa galam se isam yi e betumi de ahode yentini imoja e de akun amasa ntokwai etime de nkunim ti e shabubo e babom ho ban so de bia police panyini ya ni amani boni enkomo twetwe mu no wade to Ghana fo nyina ne titiru ene wono mu a wati Eastern South Regional Police Command empotemu ho no mu nyina enimu se endukra yetiye no de ntempa efre ya anti-galamsey task force ayate wa ha we Eastern South region momoko ho ampa mrantie no ko ho momoko to se enipakuo bi a galamsey fo womututu asase ase no man adobaya na ananua na roba nua na sisi asase so itema posifo no echiwo sisi a me no kase omo wo yasoe ha Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na Western Central Police so actually enipa mienu bi womo eya kronfo na womo akokro no bo wangala krom water kwansuayem or Western region. Itu anamonse abonefusem eye robbery ni akrono sem a ekoso ewo yepotem ha no ano bebrase anase mpo ebitu ase kra enomu nenam so ama yensa aka emrantie mienu a yensa so mumu ba kuden de Kwame Mumuni ana Awal Benjamin omuye miensa ba ko adwane ono nso ye hwe ne dendenden yama enuanuma ma information no so mo money to form afei police intelligence unit no so mo nso so money to form a ono no ye hwe ne dendenden ya de ne beka ho asa police commander yi enam sa kwanya no so to Ghana fo nyina ne titiru any mobile money vendors for se gina sa anamuntu ayetui awie nkunimde so ede efutuo ma yenuanum nyina obi anhwe ne ho ye infri sa abonofo so yim ho na ne titru yenuanum a eye mommu adwuma no yebesre sese a kronfo nani abam ho enu nti anamo etu ye hia momufo na wo ye potem ha nyina a eguso a ye nti obi a oye mommu adwuma a o tie nkande no yebesre no se adwuma ye mu no okwa bia ọcha ye adwuma no onhwe ho ye yatwa so dia na emebunu bia wa asenyankoma se won mobu afu yenya won na won ko nyankoma se police station ho na yenyi abrantie Enoch Esel ya isusu se woye gela abemu a wanya mfie du ensia wasese no tokra makora no se wojana na akora wo ti wo munya no wo mummuru no nku no nanso bambofo nhyehyɛ mu no wa makwan ehonsam kase no etwaso kwaso no trumu no yempe ebi mponsi wa hada yedi kwatiro ana krono ni niama nkitinkiti bebre ekotia ana omu yempenifo no kura no ebi mu kura pa ya mu post no kura no mu di bone di se boys no se we ni ye hu se peni na kwaye ya ke de be se ye ni youth na ye wa no tisisi ani ye pese omu ya we se boy na wakodi trumu no omufa ne mra ye fa ne twa kuromu nkwan fie police station sem de ono ye nim se ya aban asem ba ye ne kuromafo na ye won musio na abeka ye no ano ne ye pese ye hwa ne ye bre anu ase emebunu yi a
na wonom eka wo ye kire ne ho no ene ama ne boni atwetwe nkomo a wode to n'anim sei wase na kra na school kra ontimi nkwa SS no isi a wote fie ontimi di mi odidi no me ya na broso a na yese woni gu no toilet ne di na so ontimi a wanya ya no na wa ya de ofae no ne ma me di so shireti suma se wontena so no so na nsuo nyina mu ada ne moja Ghana ya nyuntu se di wo Ghana ntu ye sa ye de wabumla so se ye de yabo ne ye de be ba sisi asana ko police station ba ye sremba ni fone so mo kancha police fone se nipa no mla fi ye fa no kwa mfi ebi se we na wa ye no ye se mpanifo ye se emusuo no de obeye no eno anso ya raho sampa ne si ye water ma committee 1 edwane mu eja atobia bi ene ye keka shops ahodo ben wo twede ni nyina ejana atomu ahye na se no na esi wo Absa Bank akire ho dumjafo ne wona wo ECG Ghana Police wo nyina ka ho ene boa nkente se bia kade ebesi kura no enye 2 o'clock no ahomache no nsuo to ye nsuo to ha nsuo to na mi se eja ene pe se light pool bi wo light pool nsuo ne to ka se ana jana na emsa tija tija na ma je ni to why service for abadum ama isi ana ya ka che team before omuguso a ye ho obi a ho ana no obi a wo mi na akọ skit for ne ho ya mo frɛ Edwedifo bi a wɔn nso ne Adom News nsɛntwɔfo atwetwe nkɔmɔ ɛfa agya hyehyɛ na ahye wɔn enya padeɛ no wɔn nso ne nsɛm sei ɛna tu dwa me wɔ hɔ na around 3 to 4 mo na ye frame me how much na ye frame say ye ho na ehye say wona na me so ahun prepare me kwa me atale kwa me ho gidi na me di me kan ba ya so na ya mpa ye ha na ehye by better fire service for any police for wa hase my machines ni ade na ahye na man fon to mane ade ahye osofo ya wo hwe enuane ne kua ho nsam so erikopoku ede to Ghana fo nyina ni mabre no so se ya ye mfikyire ye mro no ye fie ni mu ho etimi duaduane ma kakran bi se be ye betimi abre enema ye krafri nkofo man so no ebeba fo Etisika yede ye enwuma wo mam no yede be se $400 million ne de akokra into the free Burkina Faso na Burkina Faso fo be nyaska de ayom ani ye na yede ye ho kire ye de atoso bi o ye kra bibia kra makokra de bagana aduane a ye dia aye problem so we yasase ewo ensu ewo eni nipa ebu faso a eni kwase sei na ye man no ekro Osan editu dwa se enhihye a womo ede ba eye Feed Ghana flagship program no enya de a womo be na manyosem kra de ye ne se ya identify agent aye won a ebetun handle fertilizer no amayen na omo wo omo shop dada akuafo nim se shop a ya peki fertilizer free no enie na ya de fertilizer no akoma womo ho no na farmers no kwa farmers na tua subsidy kakra na omo tua mo de akrom tua no na omaje na ban atua subsidy no e de asoso ban ya de ne se be ya fertilizer bi e be free office ha bia no e be kokuani ni ho direct bia this city bia ye wo bia na for ye wo security services nyina ho no ma menyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na ye de asia seda ye odia emre ni adaje a ode ma ye kwa ba de bon krata no ne online de ato so enyi free ha twen ye kwa ba